nazi usithethe ngendaba i-carpet, i-magic carpet, imichayelo. Yonke lo nto silo siyibone, always see it like siyithatha as a joke in terms of lokuzana imichayelo kuthiwa amagqwirha apha bomchayelo kuthiwa papa ngezonka ininzi kuthiwa they can use anything to fly. Nangemoto umuntu akwazi ubhabha nangemoto yakhe. Imoto yakhe ubuthenge imoto yakwazi ubhabha ngayo. Okay, care to explain ke ngokuthi umzekelo zezi izinto like bazisebenzisayo like they use them like ebusuku like basebenza ebusuku qha okanye nasemina still amagqwirha akhona. Akhona semini. Okay. Yazi into engamandla ukuthiwa amagqwirha zi-categories nge-category. Amandla zi-class grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 until grade 12. Aba ngokubapapa ngemichayelo zi-grade 12 says. Ndiyacela question ngathokozise maniphinde ngizazise ndingo-bycatch umvundo nomsotho inyuka umnyama aqanisize ngomkhumbe nameva amhlophe nongodlamini uzizwe ufakathi umngcoboni uboya indaba zithethwa ningumgiqwa ujikisho nobholano okuhlala lapha inyanga eCape Town ndiyinkosi lapha ndiligqirha lapha grade R ubhajwa ngezonke ubhajwa ngekhetch kubhajwa ngemet kubhajwa ngama-teaspoon kubhajwa teaspoon nange-teaspoon i-teaspoon i-teaspoon nefoloko kubhajwa ngento ezincinci ethikoloshe xa bezokuchayela apha endlini ukuthi bakubethe nge-teaspoon ukuthi bakubethe ngomsebenzi ukuthi mangabi namsebenzi ukuthi uwonqena uvukwa uphangele because uthini basebenzisela teaspoonile ukuthi makuthini bakuchabulise ngalo ukuthi ungaphinde ungene ukutya apha endlini aphinde kubekho umsebenzi yabona and then bekhona ngokapha babhabha ngento ezithile until ababhabha ngemishayelo kuthiwa zi-devil worshippers ngokezo aba ngabo babulela abantu yini ngaba abantu bayakwazi ubheka naseRussia nakoma-Israel afike umuntu ayobukela imfazwe afike phezu kwemfazwe noseziqhubekayo kukho amagqwirha akhoyo abukela ezo ngezi zinto i-evil eye ngemishayelo ngangento ezithile bayakhesa and bayavuya according ukuthi ngento eqhubekayo ukuthi i-Israel ihlasela iPalestine ngoba pha i-Israel akukhonzwa uDade Yehova Thixo kukhonza uSathane ubizwa kuthiwa iDajjal. uDajjal ukhona nase-Ukraine nase-Ukraine khona nase-England kuthiwa God bless the queen or the king, but main picture kusetshenziswa uDajjal njengalapha eSouth Africa. Apha eSouth Africa sininkosikela iAfrica, but thina kukho laa nto sisebenzisayo isikakhulu laa thikoloshe kwabantu abathakathayo into enjalo, but isikakhulu kwamanye amazwe bayayipractice ngoku bayibeka according nasezimotweni istick ukuthi ngalento eqonda njengamaNdiya. AmaNdiya babeka inyoko yabo eqonda nasemerhawuleni yabo kuthiwa iba inyoka ikhupha ifikile kwenza into ezithile, njengokuthiwa kukho nalanto bani uShiva nezandla ezininzi iyafana masiba nguthikoloshe lo. Apha eSouth Africa sibiza loo nto, but lamazwe babizwa ngegama elithile elihle elihlambukileyo ukuthi lena sizayibeshipha. Thina apha ngoku kufuneke njengaseGwatana eGwatana uthikoloshe uMthixo because uzise ukukhanya kubo
xa sisiguqula thina sithi bubumnyama yayiqonda. So ke baphi abakwazi bona banala mphefumulo yokuba abakwazi ukuphila ngaphandle kokukhanya, kufuneka uphile ngesimnyama. Umuntu uwangisiphi isizathu ekitchen uwanjani bengamelekanga ukuthi umuntu abe ekitchen, but bekunyanzelekile ukuthi umuntu ukuthi makabe ekitchen. Yenzeka njani loo nto? Yenzeka ngomthandazo wehlwela amabandla, wenzeka ngomthandazo wezithuba ukuthi phezu komhlaba ukuthi akuphili umoya ngendawo yena kuphela. Umuntu uyazazi ukuthi xa ekhwele ekitchen ukuthi ihlwele sikhona, uyayazi ukuthi izithunya zikhona. Into eyenzekayo into yokuba into eyenzekayo ngaphakathi kuthiwa thina sizohlala ukuthi kwelihlabathi laseGwadana sime mdaka kona phakade ukuthi umuntu ade alishiye ihlabathi. Ifana njengemfazwe yase-Ukraine kunye neyase-Russia ukuthi ngoba kutheni uSathana wasinika amandla asuke esogwini, wasinika intsikelela ezisuke esogwini ukuthi asiphe i-black magic, asiphe imimo ukuhlakanipha kusuka esogwini, ukuthi ngoku uSathana uyafika kuthi ngamalanga athile njengokuthiwa eGwadana ngeSunday emini yeSabatha kuthiwa i-public holiday. Now speaking about kukho every December we know ukuthi there is njengengozi ezenzeka each and every year, but seemingly because kule minyaka ike yathanda ukuhla kancinci, but still isenzeka, especially like let's say 5 to 10 years back there would be a lot of things, especially kwindawo ekuthiwa khona le ndawo kakuthiwa Lensburg. Yeah, Lensburg. Yeah, apho kufumanise kwizinto ezenzeka khona umzekelo kakhulu ufuna ukukhalwa ngayo. Now I want to know ukuthi ezingozi zenzeka njani, like what's happening, like bayenza njani yonke lento bayibe possible, like bayenze, what are they targeting, yabona? Very, very important question beyibuzayo ukuthi how come there's a lot of accident that is happening around in some other streets, maybe in some other roads that are around here in South Africa. We have the name that is said KES. Sinalo igama elithi ubuqu mabekelo, KES. Indlela zethu esizihambayo esikhesini njengezindlu zethu esiphila kuzo esikhesini. iGwadana ikubetha ngeroof ngesilingi ukuthi ukwazi ukholwa eqola lapha endlini ngaphakathi, baxa uma ngaphandle bese sibhakabhaka yonke into ayikholeleki ngoba ukho umoya, ukho ilanga elikwaziyo nabantu abakwazi ukuvala ingqondo. eGwadana kukho amayeza athethayo, amayeza amdaka. Lo mayeza kuthathwa iyeza elithethayo lidityaniswe nelinye iyeza elithethayo lokwenza into ethile aphilayo njengamadliso okanye amabekelo. Lo mayeza ayathetha, lo mayeza ayaphila, anomphefumulo, ayakwazi ukutya umuntu ngaphakathi, anomlomo, ayakwazi ukuthetha. Udityaniswa neli iyeza elithile, adityaniswe kwenza olo siko, and then linkoko litheni libhajiswe lisiwe endaweni ethile endleleni. Esikakhulu kuthandwa kuthiselwa phezu kwento yokuba sibone thina sizii-gangsters zalo ngingqi leyo, sizohamba ukuthi
sihambe sizobonakalisa ukuthi sicace ukuthi thina singobani na, ngoba sizothiya le ndlela lena siyakwazi udrive uzobe seyidiniwe, siyayazi uba kukanti apha kule ndawo sizophila khona, sizokwazi kulapha khona sizokwazi ukuthi sibeke le nto, sizokwazi ukuthi sibekele ithiyelo ukuthi eliyeza lithethayo likwazi ukuthi likwazi usebenza. Siyakwazi ulithiya ngokuthi lomthi simthi igama sethu nguGonondo okanye awujiki okanye ngu-Anaconda okanye ngu-Terminator okanye ngu-Godzilla. Uzothiya elilethi lizaba sendleleni, emveni bakuthini ufikile wena, uzophofu before uba ufike wena eliyeza eli lizaba sendleleni. Uzathi Godzilla mthathu uzibani ufuna umbona emhlabeni wami, ngoba kutheni lo mhlaba lo uyandisida, lo mhlaba mthathe Godzilla uhambe naye, andisafuna umbona nento zakhe. Umuntu uzofika edrive imoto asosithuthi kanye ngikhwele kuso, once wanyathela phezu kwalamthi kuthiwa lilitye xa selibizwayo umthi, imithi endlela segodana kuthiwa lilitye, noba ungalithiya ubeke uthile igama elithile but kuthiwa lilitye limnyama. Uzonyathela phezu kwelo litye elo limnyama lo aloyeza, imoto ongathi niqaqa iviri ikwazi uba mayithini iqubute ngesithunzela, uba mayithini iqubute ngesithunzela, emveni kwakho uba mayithini ithane nezinye imoto ezizayo kwicala lengapha. Zindlela ekukwazi ngayo ukuthi kubekho ingozi ezindleleni, emveni kwako kuchithakala igazi. Siyayazi xa kuchithakala igazi even ukuthi xa sihlabayo sihlabela amadlozi, sihlabela amabandla, into esifunayo ukuthi makuchithakala igazi emadlozini, ebuhlanti, ukuthi kuphalale igazi, ukuthi lihlele ukuthi sicamagushe sithokozise. Sayazi musi igazi liyathetha ukuthi igazi liyahlamba ehluleni, igazi ngumphefumulo bekumele uba kuthini kukho ingozi khoyo apha endlini ngaphakathi. Ibhasi netrain ungangicacisela ngazo ukuthi sihamba njani, like in terms of, okay, let's go to emaphupheni. Qala ngale ibhasi netrain. Oh, ibhasi netrain. Okay, yeah, masidibanise namaphupho ibhasi netrain. Oh, no problem. Yeah. So ke ubuzothina umbuzo wakho ngokuphi? Ewe, hayi benzathi mina ingase udefinele umzekelo ababukeli about indidi zamaphupha, and then namaphupha especially amaphupha rongo. Cha mhlawumbe umuntu aza kahle but kodwa kufumanise kuba leli rongo. Ewe, khalize kahle umuntu unalantu ba hayi li right yavuka encomile kanti hayi lize kabi. Yeah, so ndifuna udefine yakulicala itrain nebhasi, and then ke udefine namaphupha kufumanise kuba aza kahle, azingathi mahle but aze ngobubi. Okay, ngiyathokozisa. Siyawazi mosiqale amaphupho, iyayazi amaphupho ayathetha. Iyayazi xa uphupha isinqaba kanye inyama ebomvu, inyama ebomvu uba kuzawuka isifihlo, okanye uphuphe umtshato, okanye uphuphe phuphuleko, uphupha amahlathi amdaka, uphupha amanzi, uphupha siphupha ngento eyi-one, asiphuphi ngento engekho eyi-one. Uyayiqonda? Uba thina sonke uyasiqaphela siphupha ngento ezinye ngoba iintshaba zethu zinye, kukufa kunye neentshaba zethu eziphilayo emhlabeni ezingabonakali ngeso nenyama. Umzekelo, uphupha ngetrain, uphupha ngebhasi, uphupha ngomshayelo, uphupha ngento ezithile, and
all to find out into endayibonayo phaa endayifundayo eGwatana into yokuba uthakathwa nezinto zakho nazo ozibona qho each and every day into ezenzayo like umsebenzi ibhasi apha eCape Town isebenzisa uGoldenaro ibhasi yaseGwatana zase-Cape Town nguGoldenaro itrain ezibhabhayo ku-Metro Rail kuthiwa kwaPrasa zonke neemoto ezikhoyo i-Quantum i-Avanza iPolo yonke into kutheni inobugqirha bayo uba mna ndinePolo ndizohamba njengomphefumlo onomona umuntu onePolo ndizokwazi ukuthi mandihambe ndikamagumbi ePolo ndizokwazi ukuthi mandithethe yeqondo yakho ukuthi umuntu oqhuba iPolo unomona njani yilena lokho kuya-upgradeka ulife awusoloko ukwi-class enye kokoko njenge-Quantum i-Quantum xana useziteksini uzoyazi ukuthi abanye amagqirha ayazibuza ukuthi maybe kanye ngayiqala njani enye imfazwe kaloku zonke izinto zikhesi awunothi umuntu omnyama ezizondana nomuntu omnyama according i-business uthi loo nto normal zizinto imimoya emdaka ngeqondo khona zintshaba zehlwele ngoba isihlwele sakho nawe asinokwazi ukuthi sithande ukuthi mawuphathe isibhamu ukwazi ukudubula umuntu ngeqondo lakhona ngaphandle ukuthi kukho usathana ongene ebantwini okuba makathini enze imisebenzi engahlambulukanga engaziboni umuntu ukuthi wenza ntoni even kona kaloku umuntu uthwetyulwa noba une-million i-million yakwazi umuntu ayigegqele within 1 year kanye 2 years kukuthwetyulwa ilana kuthiwa imali nayo iphuma ezandleni zonke izinto zenziwa according ngendlela zazo itrain yaseGwatana kuthiwa kuzohanjwa ngomphefumlo impilo ubomi bakho bonke yeqondo yakhona whatever ama-carriage akhoyo zikhona mos i-train zaseko abantu bayazibona itrain ezibhabhayo ziyaziwa loo nto yakhona asithethi ngezinto ezibhalwe e-TV nasemaphepheni sithetha ngezinto sikwazi ukuthi masizibone ngaphakathi ngeso lonyama and ngoku xana ngoku ezi zinto ezixa sizibonayo zithini izinto ziyasithwebula ukuthi masingakwazi ukukholela ukuthi sikhona xa ubona igqwirha okanye xa ubona into ethile okanye ubona impundulo laa nto xela izawuba nento imagic ukuthi sukundikholela ukuthi undibonile noba nibayi-1000 kufuneke ninganikholelwa ukuthi nikwazile ukuthi nandibona ngeso lenyama ihamba njalo ke into yobuthi ngoba yonke into esikwaziyo ukuthi masiyenze siyiphile iphansi yaqala from siyeke inzulu hayi ke siyaladuka siyifina